Onur kısası, görüşünüz hazırdır Ekselans. Merhaba askerim. Sol! Tören bitmiştir Ekselans. Sol! Önümüzde bunu daha ileride yaparız tekrar. Evet, muhakkak böyle bir program yapmamız lazım. Трябва да направим една такава програма. Değerli basın mensupları, Bulgaristan Cumhurbaşkanı, değerli dostum Sayın Parvanov ve beraberindeki heyeti Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Уважаеми представители на медиите, за мен е изключително удоволствие да посрещна моя скъп приятел, президента на Република България в Турция и в Анкара. Türkiye ve Bulgaristan bölgemizde barış, istikrar, güvenliğe önemli katkılarda bulunmakta. İyi komşuluk münasebetlerinin NATO bünyesinde müttefiklik, Avrupa Birliği içinde ortaklık ilişkilerine taşlandırmaktadırlar. Турция и България са две страни, които си сътрудничат много добре, имат много добри добросъседски взаимоотношения в района. Освен това развиват много добри съюзнически взаимоотношения в рамките на НАТО и си партнират много успешно в Европейския съюз. Sayın Cumhurbaşkanı Parvanov ile yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde gözden geçirdik ve işbirliğimizi daha güçlendirmek için imkanlar üzerinde durduk. На среща с господин Първанов ние разгледахме двустранните взаимоотношения между нашите страни и освен това разгледахме и въпроси, касаещи бъдещото развитие на нашето сътрудничество. Ülkelerimiz arasındaki bütün konuları başından sonuna kadar tek tek baktık. Hepsinde çok olumlu gelişmelerin olduğunu gördük ve büyük bir memnuniyet duyduk. Hem siyasi hem ekonomik hem kültürel konularda. Направихме обстоен преглед на всички въпроси, касаещи взаимоотношенията между двете страни и установихме много положително развитие по всички въпроси от тях. Тези въпроси, които касаят и икономическите взаимоотношения, политическите и културните взаимоотношения между двете страни. Daha önceki yıllarda koyduğumuz hedeflere ulaştığımızı ve bunları gerçekleştirdiğimizi, özellikle ticaretin 5 milyar dolara yaklaştığını görmekten büyük bir memnuniyet duyduk.
констатирахме, че сме постигнали поставените цели в предишните години. Освен това, с задоволство констатирахме и това, че към края на годината търговския стокообмен между двете страни вече доближава до 5 милиарда долара. Bu ticaretin ayrıca gayet dengeli olması ve Bulgaristan'ın Türkiye'ye yaptığı ihracatın en büyük olması, yani en çok ihracat yaptığı ülkenin Türkiye olması, bütün bunlar hep sevindirici gördük. Разбира се, за нас беше причина за удовлетвореност факта, че този търговски стокообмен между двете страни е достатъчно балансиран. Освен това, изключително задоволство представлява и факта, че Турция е страната, в която най-много iznасят българските фирми. Yatırımlar konusunda da iyi gelişmeler olmasına rağmen hala yapılabilecek çok şey olduğunu da yine tespit ettik. По отношение на инвестициите, отново констатирахме, че въпреки положителното развитие на инвестициите, констатирахме, че има още много какво да се направи в тази насока. Türkiye ve Bulgaristan enerji konularına çok önem vermektedir. Bu konudaki işbirliğine yine çok önem verdiğimizi tekrarladık. Bildiğiniz gibi Rusya, Bulgaristan üzerinden Rusya'dan biz gaz alıyoruz. Aynı şekilde Nabucco projesi gerçekleşirse yine Türkiye üzerinden Bulgaristan ve Avrupa'nın birçok ülkesine enerji sağlanacaktır. Bütün bu konuları konuştuk ve bunların hepsine çok önem verdiğimizi tekrarladık. Турция и България са две страни, които отдават особено значение на енергийните въпроси и в своите разговори ние отново констатирахме и още един път изразихме готовността си да се сътрудничим в енергийната област, като искам да напомня това, че Турция получава природен газ от Русия, природен газ, който минава през България. Освен това, ако се реализира проекта на Набуко, Каспийския природен газ ще преминава както през Турция, така и през България за страните от Европа. Uluslararası platformlarda da Türkiye ile Bulgaristan'ın hep birbirini desteklediğini görmekten de büyük bir memnuniyet duyduk. Освен това, изразихме задоволство си от факта, че Турция и България си сътрудничат много успешно и на международната сцена в различни международни организации и инициативи. Türkiye olarak biz komşularımızla olan ilişkilere çok önem veriyoruz. Komşuluk hukukuna çok önem veriyoruz. O bakımdan komşularımızla olan ilişkilerimiz bizim birinci önceliğimizdir. Şüphesiz ki Bulgaristan'da bizim önemli bir komşumuz olduğu için ilişkilerimize birinci derecede önem verdiğimizi sayın dostuma geniş bir şekilde anlatma fırsatı buldum. Aynı görüşü ve aynı duyguyu kendilerinde de gördüm. Турция винаги отдава много голямо значение на съседните си страни и винаги е било приоритет номер едно да се развиват взаимоотношенията с съседните страни. И понеже България е съседна страна на Турция, ние отдаваме много голямо значение на взаимоотношенията си с България. Аз имах възможност да изразя още един път това наше виждане, тази наша визия и със задоволствие установих, че тази визия се споделя и от моя колега господин Първанов. Şüphesiz ki Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının da Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostluğun daha da gelişmesi, pekişmesine çok büyük bir katkıları olmaktadır. Bunu da hep takdirle karşılamaktayız. Şüphesiz ki onlar kendi ülkelerinin refahı, kalkınması için her türlü fedakarlığı da muhakkak ki göstermektedirler. Несъмнено, българските граждани са турски произход, които живеят в България, продължават да работят за развитието и задълбочаването на двустранните взаимоотношения и ние оценяваме много сериозно техните усилия, които полагат за развитието на двустранните взаимоотношения и успехите, които постигат те в това отношение. Bu ziyaretin Türkiye ile Bulgaristan arasında yeni hedefler oluşturacağına inanıyorum. Bu hedefler şüphesiz ki daha çok ekonomiyle ilgili hedeflerdir, daha çok işbirliğiyle ilgili hedeflerdir. Ve günü geldiğinde bunların hepsini gerçekleştireceğimize inanıyorum. Çünkü böyle bir siyasi irade ve arzu her iki tarafta da gayet açık bir şekilde mevcut. Аз вярвам, че тази наша среща ще отвори нови хоризонти в нашите взаимоотношения, ще постави нови цели в нашите взаимоотношения и вярвам, че също така, че тези цели в бъдеще ще бъдат постигнати, защото необходимата политическа воля за постигането на тези цели съществува между нас и въпреки, че тези цели ще бъдат сигурно основно икономически, ние имаме волята да ги постигаме и за бъдеще.
Ben bir kez daha değerli dostum Sayın Parvanov ve değerli heyetlerine Türkiye'ye hoş geldikleri için teşekkür ederim. Аз искам още път да благодаря на моя колега и скъп приятел господин Първанов и хората, които присъстват в неговата делегация за това, че постига нашата държава и да ги поздравя с добре дошли. Уважаеми дами и господа, бих искал да изразя своето удовлетворение от разговорите, които имахме с президента на Република Турция, господин Абдула Гюл, и с делегацията, която той ръководеше. Sayın bayanlar ve baylar, ben de kendi adıma Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve başında olduğu heyetle yapmış olduğumuz görüşmeden duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum öncelikle. Последните 10 години има един много активен, динамичен политически диалог между нашите две страни, може би най-активният от установяването на дипломатическите ни отношения. Son 10 yıl içerisinde iki ülke arasında son derece faal ve dinamik bir siyasi diyalog var aramızda, bu iki ülke arasında ve muhtemelen iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana en dinamik dönemini yaşıyor bu ilişkiler. Но резултатите от този диалог се чувстват особено много в последните няколко години, когато стокообмена е скочил от 1 милиард на 5 милиарда и с tendensya за непрекъснато покачване. Ancak bu dinamik ve faal diyaloğun sonuçlarını biz son birkaç yılda görüyoruz ve görüyoruz ki iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1 milyar dolardan 5 milyar dolara yükselmiş ve yükselmeye de devam ediyor. Може би друг важен штрих в извоюването, постигането и реализирането на климата на доверие между двете страни е фактът, че българските туристи избират Турция като една от, може би, най-предпочитаната дестинация. Muhtemelen iki ülke arasındaki güvenin oluşturulmasına katkı sağlayan bir diğer etken de Bulgaristanlı turistlerin en çok Türkiye'yi tercih etmesidir. Турция много категорично ни подкрепи тогава, когато ние кандидатствахме за НАТО, в това, че ще сложи закон в парламента. Днес България е застъпник на членството на Турция в Европейския съюз за отстояване на европейската перспектива на Турция. Bulgaristan NATO üyeliğine adayken Türkiye çok ciddi bir şekilde destekledi Bulgaristan'ın adaylığını ve hatta Millet Meclisi'nde de bir kanun kabul etti. Aynı şekilde de Bulgaristan şu anda Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifinin arkasında duruyor ve bu perspektifi destekliyor. Ние сме заинтересовани процеса на разширяване да продължи и да имаме като свои съседи членове на Европейския съюз. Разбира се, всяка страна ще бъде оценена конкретно в съответствие с постигнатия напредък. Biz Avrupa Birliği'nin genişlemesini destekliyoruz ve istiyoruz ki bütün komşularımızın Avrupa Birliği üyesi olmasını istiyoruz ve tabii ki her bir ülke kaydettiği ilerleme ve başarılara göre değerlendirilecek. Освен икономическите въпроси, много важен кръг проблеми от разговорите бяха посветени на енергийното ни сътрудничество. Aramızdaki temaslarda ve görüşmede ele alınan konular arasında ekonomi alanındaki konuların dışında enerji alanındaki konular da büyük önem taşıyordu. Нещо повече, дами и господа, аз смятам, че енергийното ни сътрудничество трябва да бъде изведено в приоритет на двустранните отношения. Bunun da ötesinde sayın bayanlar ve baylar, enerji alanındaki işbirliğimizin bana göre enerji alanındaki işbirliğimizi öncelik haline getirmemiz gerekiyor ilişkilerimizde. Действително повече от 20 години България е надежден партньор в транзитирането на руски газ за Турция и ние държим на тази предсказуемост и за бъдеще. Hakikaten 20 yıldan fazla bir süreden beri Bulgaristan Rus gazının Türkiye'ye taşınmasında güvenli bir partner olmuştur ve biz bu teminatın ve bu güvenin de ileride devam edeceğini garanti ediyoruz. Днес, когато България търси и намира своите нови източници за снабдяване с газ, в лицето на Азербайджан, с която страна постигнахме договореност, Египет, надявам се и Туркменистан след 2 дни,
Разчитаме, че в лицето на Турция, на нейната газопреносна мрежа, ние ще можем да имаме гарантирано транзитиране за България през газопровода, който минава от Turция за Gırcia и Италия. Günümüzde Bulgaristan çok farklı kaynaklardan doğalgaz temin etmeye başlıyor ve Azerbaycan'da mesela ve Mısır'la varılan mutabakatlarımız var doğalgaz nakliye için. Aynı zamanda ümit ediyorum ki Türkmenistan'la da bir anlaşma yapacağız ve ümit ediyorum ki bu kapsamda Türkiye'de bu doğalgazın Bulgaristan'a taşınması konusunda bir teminat verecektir ve bu konuda da destek olacaktır. Yunanistan ve İtalya'ya giden boru hatlarını kullanarak Bulgaristan'a da bu doğalgazın taşınmasında yardımcı olacağını düşünüyorum. И ние разчитаме, че това транзитиране ще се осъществи при същите, при реципрочни условия, по начина по който се транзитира газ за Турция през България. Ve biz diliyoruz ve bekliyoruz ki bu doğalgaz tranziti Bulgaristan'a yapılacak olan doğalgaz nakli aynı şekilde Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye yapılan doğalgaz nakli gibi mütekabiliyet ilkesine dayanarak yapılacak. Заявихме своята готовност да работим за реализацията на проекта Набуко, който е една от гаранциите за енергийната сигурност на Европа. Öte yandan Nabucco projesi konusunda da çalışmaya hazırlığımızı bir kez daha teyit ettik ki bu Nabucco projesi Avrupa'nın enerji ihtiyacını temin edecek ve enerji teminatını sağlayacak Avrupa. Радвам се, че президента Абдула Гюл прие моята покана да гостува в България за енергийния форум през април 2009 година, така както аз също през пролета на следващата година ще гостувам тук в Истанбул за форума, посветен на диалога на цивилизациите, една наистина забележителна международна инициатива. Türkiye Cumhuriyeti Sayın Abdullah Gül'ü önümüzdeki sene Nisan ayında Bulgaristan'da düzenlenecek olan enerji forumuna davet ettik ve kendisi bu davetimizi kabul ettiği için son derece mutlu olduk. Aynı şekilde ben de kendi adıma ülkemi temsilen Türkiye'de düzenlenecek olan Medeniyetler İttifakı zirvesine katılacağım önümüzdeki yılın bahar döneminde. Без да изреждам всички обсъждани конкретни въпроси, искам да кажа ясно, че има воля, че има доверие и че това е най-важната предпоставка за решаването на конкретни въпроси, какъвто беше впрочем случая с проблемите в автомобилния транспорт, които бяха задоволително решени за двете страни. Tabii bütün ele aldığımız konuları teker teker saymadan ben sadece şöyle bir şey şu şekilde özetleyeceğim. İki ülke arasında ve aramızda gerekli irade ve güven var. Somut konuların çözülmesi için gerekli irade ve güven mevcut. Aynı şekilde bu güvenin ve iradenin bir kanıtı olarak kara taşımacılığı konusundaki sorunların çözümünü gösterebilirim örnek olarak. Düne kadar böyle bir sorunumuz vardı. Ancak bu irade ve güven sayesinde bu sorunun çözüm bulabildik. Evet. Teşekkür ediyorum.